Ke National Neutral People Federation NHPF kalakeno baki karkhana ha umnyam bat bernihat kimpat siu ya kabai tan boarding nadu kesnam arajarsan kabalakot kumba saupo sau klur tingka u president ke NHPF uba Andreas Nonkendri habakren bat kilap thai kubor mentagasngi ka sauterik unailar ulaong ba ka seng kalayo lum jingtip halor kani lingba ka right to information kabalayo now chief engineer Jonka Mikhalia Power Distribution Corporation Limited MEPDCL bal ashem balai punrio teli ki karkhana ha umyam bat arpu arteli ha bernihan kimpat siu ya kabai penme boarding kabala da kentublang kalakot sapusau point san punyau kulur ula ong ba kinong song shnong ka ribhoi district kimla satyaban pediang ya kani ka jingle shiliang jong ka MEPDCL da ka bakadau balada ki de kiriushimen tang de ki hazar kila kloy ban khang wat hadu man pindu shi sendon ya ka jingtan boarding katun ka jingyo lum jingtip jongi kaseng kabiadai berkat RTI kabangi nilayo mentah di abang nilayo man ya kini ka RTI kabiadai kini ka RTI nilayo chief engineer Jakarta Eastern Zone MEPDCL kabiadai begini kebentah tolong kalau katkum ini people let's say kebagi ini di factory di badan hapo umyam bat di badan hapo berni ini people let's say kene kepisah kebelai kebingiong kene kebelai kelapoi hadu ar klor sab kena hilang life sanajar keras pa sab kendai tingkah kini kebelai kebayar David Tick berketai ke umyam industri sengkit dia tutup ke farmhouse untuk kan kini powerful lapang sawmill melakot cukup senlang kendai hajar si sepak sapun ringka senlang 10 hajar lai sepak khalai tingkah hidon kini terter Ani haduk ke total amau jengki baru hai capai arkulur sab kendai lang live sanaja raspa sab kendai tingkah kabiyadai berkemiam de kabiyadai pat berkani ke berni apok berni ini hidon haduk arteli karkhana la niki factory baka bil jokini jadi ke bahe baka ni ka bil ke ben kong jokini sai prakash kapoi hadu arsan plur nyau penailang riau hajar sispa ar pula jengka kamashi kini terter kini ki don ki poi bet ki krul kendai kelur, nyau kelur, abang itu total lang ini baru hai ketum ke jinglum jingtet ke zongi, kapai hadu sau kelur, san penyau lang, lai kendai hajar, kendai spa, lai tingkah. Kini kedai kepisah, let's say begini kimlak mensil. Dan nepreng juki, gilet cakut, let's say kisiu tayar koran bel, rekat bel kepada mensil pan. Kimsio yang ni lah tahu balap pencisaro lada kimsio yang kono kimsio hapok katsan sini day ban adno kita kalian cumi tu pasang ni wadang ni berpencisai sepi kipat ba ini kilong yang ni kum kipat ba misalkan yang ni kum kipat ba kinong senong ngene senong pejongi lada mangi ipat ba ngim siu yang kena bil ane ngim clear yang kena bil lada kalong katno ru san spa ane si hajar ar hajar lada ngim lah siu lada kalong wat hadu sipa wajar ru na kaliang juga MEECL dan MESCG yang ikiwan ban patno ikalai dari balai pat ikini kibai hadu teknik lur ini kini ki
factory badan hang ne po ribhoi ke jongi pekentuk naduk ke miam haduk ke berni area ki kan sio balai ke nak adu kada kan sio ese kadon mau ke selendat ke bakum kata nomor daki kelur nomor kini ke jingwan jo kini gi industri sini cengi hang thi atau ka dan mo kata ka benta lese banginyok nong ne kisuan tangban penjebok mariam lane kisuan tangban sukujet ru ne ka ka kam ka baki kile yangi baki nirap yangi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.